Na ni ati maafitha a borithi kuma mwena wa Kikuyu kaunti ya Kiambu ni mahithuritie mugunda umwe uria ni ta nuthu eka na uria urahanditwo bangi itura-ini ria Kidifamako na makirikana ni raia kuma bururi-ini wa Burundi no makoretwo guku bururi-ini kwa ihinda iraya. Borithi maugite marakunyeirwo ndeto eno ni muingi wa itura riri toria Njau aratariria. Ni bicere ratutunga gicigo-ini kia mugunda uyu kuria kurakurio mboga cia mithemba itiganite oro undu umwe na mbembe ringiriro-ini riaguo. Indi waingira thiini wa mugunda uyu ni kurakora mimera iyo ya bangi iri na riri muingi. Majirani wawe macho kidogo, at least kuna ile nyumba pale wangekuwa macho kidogo, wangekundua kwamba hapa sio mimea ya mahindi tu peke yake, ila pia kuna mimea ambayo ingeshukiwa kwamba ni mimea ya bangi. Tungependa tuwe na ushirikiano wa karibu sana na community police na neighborhood. Gicigo kiu kia mugunda ucio kiri gatagati ka micii kirorerwa na kirakoretwo gikihuthika ni mwene kuriithiria mahiu, no uma wa uhoro ni ati irari o njira ya kuhumba maitho aikari. Tungependa kila mtu ambaye ako na shamba ambalo halitumiki waweze kudevelop kwanza. Pili, kama wakati hawaja develop wajue kwamba ni hatia kutumia shamba kufanya biashara ambayo sio halali, kama kupanda bangi ama kuweka miadarati ama kuuzia pombe ambayo sio halali. Agikira ndeto ino mukonde, munini wa kamishina wa Kikuyu Charles Raboso augite marakunyeirwo ndeto ino ni muingi. Tuliweza kukuja hapa na kweli tumethibitisha kwamba kuna mimea ya bangi imepandwa hapa. Sasa ile shughuli ambayo tuko nayo ni kumtafuta mwenye shamba na wale ambao wameajiriwa kufanya hii kazi. Raboso akihithuria ati mugunda ucio uronekana ukoretwo ukirimwo bangi na njira nene kuria nginyagia mahotete kugathika mai niguo guitiriria mimera iyo na njira ya kiriu. Na hata mkiona hapa karibu utaona kwamba wamefanya hata irrigation ili kuhakikisha hii mimea ya bangi imenawiri sana. Mwene gicigo kiu kia mugunda akirikana ni raia wa Burundi na arari na aruti wira eri ona kuma bururi ucio. Tunatafuta washukiwa wawili, wale ambao walikuwa wameajiriwa hapa na bila shaka mwenye ploti. So bila shaka tutapata washukiwa watatu. Mwena-ini wao aikari a itura riu ni matariirie kimako kiao, angi makiuga matirakuranite mimera iyo. Miaka iria yothe kuma the 90s twi nyumba ino ya next mugunda uyu wari wa Muburundi wakomboretwo ni Muburundi, na tugaga ati ni kurimagwo tondu gukorwo na ngurwe na ng'ombe, no twaingira twagikora bangi ino yothe handitwo guku twakora thigari ikimunya tutiroi nona neighbors ginya chairman wa Residents Association tondu ikarago haha mukira ndaroi ni bangi handitwo na njuge andu aingi matiwe bangi handitwo uria ikoragwo hana. Ni kurumirira giko kiu riu marenda borithi hamwe na honge cia wathani kunyitanira na ene migunda iria itakuritio kurorwo wega niguo gutigirira ndirahuthika uria gutagiriire. Ni twagite na mucemanio mweri muthiru na tukiuga buroti iria itiganeirio andu mathie ofici tondu kambuni ya Kidifamako ni irahingurwo na ina ofici haha kwina Kidifamako primary niguo tumenye buroti ni yao ni undu wa insecurity. Gukinyeria riu gutire mwikuirwo orona umwe uikitio ngono. Maafitha borithi kuma Gikuyu ni mambikite mihango ya gwethana na mwene mugunda uyu hamwe na aruti wira ake aria marerikana maikaraga thiini wa mugunda uyu niguo gutariria